لشکر عراق دگل چکدارن شیعه اپراسیون کالشکری دجی چکدارن دولت اسلامی لبیابان روش آوایا بغدا پیک اینان به مرما قد کرنا رین برحف کرنا آلیکاریه دناو برا پارێزگەها ئەمبار و باژێرە مووسڵ لە باکوورê عێراقê. Welatên êgirtiyên Amerîka û hevalbendên wê bîstûne hêrişên asmanî dijî bingehên çekdarên Daişê li Iraqê Sûriye pêk înan ku 21 hêriş çekdar û embarên çekê Daişê li Iraqê kirine armanc. Karbidestên Amerîka gumanê naexne ser ji navbirina Daişê. Our focus here is going to be on counter-ISIL. سنگیا ملویری ویل سرجنابرنا داعش به شر لدج داعش و بردوام به جبر کو دوی داعش جناف هر و جناف هر جی او جاروشا شر نافخوی سوریه بچ آلیکی دا و هر بو دمê pitir ji 10 salan Iraq di qeyraneka siyasî û leşkerî û aborî da derbas dibin û zêdebarê hindê gefa herfandina bendava Mosul jiyana pitir ji milyona kesa ê xistiyet metirsiyê da. کار دهی پیشنبه دست پیکر بو بهزکرنا بنیادن بنداوه کو پرزگریکن عراق و بخمیا دست حالاته ترس اخسته دل خلک اول سر رو باره دجله دجین. احنا خايفين يعني ما نعرف هاي اكيده ما اكيده ما نعرف. ام دترسن ام نزانن افراستا يانا ام خدان مالبات و زاروكن و ام لكيلك آوا دجله دجي. بنداف پیدوی به سخبیریا بردام هیا جبر کو لسر اردک اساسی هاتی آوا کرن. حکومت عراقی را کفتنک به 300 میلیون دلاران دگل کمپانیا تریوی یا ایتالی بوچاره سرکرنا وی کشه لدم 18 مهانده امضا کرد. لعراقیان ترسا حرفاندنا بنداوی هنه جبری گهشتنا اندازیارن ایتالی. بالیوزخانه امریکا دوی هفتیه دادازانی حرفاندنا بنداوی پرسکا جدیه. امریکا و حکومت عراقی کاری بو پیکینانا نخشکا و گوهاستنا میلیونک و 500,000 کسان دکن. روشا بنداوی لدم کنترول کردنا دمی یا داعشه دگل چاودیر یا لاوازا دست حالات زور خرابتر کریه. اگج اگرا اوه کارگه ها چمینتوی اوه برهموی بو بهز کردنا بنیادین بنداوی تیتا بکار اینان هشتا لجیر کنترولا چکدارین دولتا اسلامی دایه. خالد فتاح دنگ امریکا.